uko iminsi igendeza indi gahita bigenda bisa nka Ukraine igenda isatira ibice bitandukanye by'igihugu harimo ibice bikomeye mu Burusiya ndetse ibindi kabifata ariko nanone ikangiza ibikorwa remezo nyamara benshi bakibaza ko ino ntambara bugiri kugenda atari kuba bitekerezaga bisa nkaho ikibazo cyamaze gukara ndetse no kurenga umurongo utukura ku buryo Ukraine kugeza uyu munsi hari ibiraro byinshi imaze gusenya byo mu Burusiya bimaze kwangizwa bibiri. Rero ibiraro byose bimaze kwangizwa Ukraine birashoza za bombe kandi nyamara iri mu Burusiya imbere abaturage barahunze bimurwaho ari batuye nubwo ibitero bikomeje kujya mbere mu Burusiya n'ibindi bijya mbere muri Ukraine nkuko bivugwa no Burusiya ubwabyo butangaza nuko nanone Perezida Lukashenko yatangaje ko igitero cya Ukraine muri Kursk ari umutego ku Burusiya n'ibingi byagiye bitangaza ni Perezida wa Belarus Alexander Lukashenko usanzwe ari inshuti ikomeye ya Perezida Vladimir Putin yatangaje ko igitero cya Ukraine herutse kugaba mu Burusiya ari umutego ugamije gutuma Uburusiya bukoresha intwaro Kirimbuzi nubwo bwoba buhari ku bantu bose. Ibi byose tugiye kubigaraho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi byose turebe ibiraro byasenywe ndetse kandi ndetse n'ibyo tugere kuri ibingi bigaragaza ko nyamara Ukraine ishobora kuba yarakoze umutego ukomeye kugira ngo Uburusiya bukoreshe intwaro Kirimbuzi ubundi bibyare amazi n'ibisusa cyangwa se hagire izindi ngaruka ziba ku isi. Reka byose tubirinde tubisobanukirwe muri kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Abaturage barahunze bimurwaho ari batuye kubera imirwano ikomeye iguza igisirikare cy'Uburusiya n'igisirikare cya Ukraine ariko benshi rero bisa nkaho byabatunguye kubera uburyo Ukraine yihuse cyane mu gusubiza inyuma Uburusiya ndetse kugeza n'ubwo binjiye mu gihugu cyabo ndetse ibindi bice bakagenda bifatwa uko bukeye uko bwije. Rero biravugwa yuko Ukraine yaba yagize gutya ikarasa ikindi kiraro cyo mu Burusiya kandi kiri hagati mu Burusiya gikomeye cyane dore ko hari yabanje kubaswa ikindi kiraro bibaye ibiraro bibiri byangijwe kandi ibiraro byagemuraga ingabo ziri ku rugamba ibikoresho bitandukanye. Ubundi Ukraine ivuga ko yashwanyaguje ikiraro cy'ingenzi cya kabiri mu karere ka Kursk ku Rusiya ingabo zayo zinjiyemo. Igisirikare cya Ukraine ku cyumweru cyasohoye amashusho yafatiwe mu kirere y'igitero kuri icyo kiraro kivugaho kandi kiri ku ruzi rwitwa Seimi mu gace ka Zavano. Nyuma y'amasaha Perezida Vladimir Zelensky yavuze ko intego zo kwinjira mu karere ka Kursk zirimo kugera aho bashaka ndetse kandi zirimo kurema akarere ko kwigira no guhagarika ibitero by'Uburusiya ku buryo bari kurema ikiraro cyangwa se umutamenwa wabo kwigira imbere mu Burusiya. Hagiye gushira ibyumweru bibiri Ukraine ikoze ibitero bikomeye ku butaka bw'Uburusiya kuva i Moscow yatera Ukraine 2022. Tuvanyeho ikindi kiraro niko umugabe w'ingabo zirwana mu kirere wa Ukraine Lieutenant General Mykola Irashaka yanditse ku nkoranyambaga ku mashusho y'iki gitero. General Irashaka yongeye ati indege z'intambara za Ukraine zikomeje kubuza uburyo umwanzi bitero bidahusha byazo bikoma mu nkokora ubugizi bwa nabi. Ayo mashusho yerekana umwotsi mwinshi cyane uzamuka hejuru y'ikiraro mu gihe ibice bimwe byacyo biboneka byangirika ntabwo bizwi neza igihe cyarasiwe. Mu ntangiriro z'icyumweru gishize Ukraine yashwanyaguje ikindi kiraro ku ruzi rwa Seimi hafi y'umujyi wa Bukoresha. Icyo kiraro ariko cyakoreshwaga ahanini na Kremlin mu kugeza ibikenerwa byose ku ngabo ziri ku rugamba. Mbere ariko inzobere mu bya gisirikare zari zatangaje ko ibiraro bitatu muri aho gace bifasha kugeza ibyangombwa ku ngabo z'Uburusiya. Zivugaho kandi kwa kabiri byashwanyagujwe cyangwa se byangiritse cyane bikomeye nkuko ibiro ntaramakuru Reuters bibivuga. Nyuma y'icyumweru kandi bibiri hafi bibiri byose ingabo za Ukraine zirasa naho umugambi ari ugumaye burundu. Kwa gatandatu Zelensky yavuze ko ingabo zirimo gukomeza ibirindiro byazo muri Kursk no gukomeza imbere mu Burusiya neza nta gusubira inyuma. Mu ijambo yatangaje ku cyumweru nijoro iragize ati ibitero byacu mu karere ka Kursk bikomeje kugwa nabi ingabo za leta z'Uburusiya inganda zabo za gisirikare n'ubukungu bwabo. Yavuze ko kandi ubu ngubu birenze gusa kwirwanaho kuri Ukraine kandi ko intego ari ugusenya ingufu z'intambara nyinshi zishoboka z'Uburusiya no gukora ibitero byo kwizahura neza bikomeye ku buryo nimwe na rimwe batongera no kubyuka ngo bagarura umutwe habe na gatoyi.
ku buryo bazakora ibitero bikomeye byose bishoboka. Ibyo avuga ko birimo gukora akarere ko kwirinda imbere ku butaka bw'umwanzi, muri make no gukora urukuta. Avuga ko kandi bigamije kuburizamo ibindi bitero by'Uburusiya muri Ukraine. Mihailo Podolak, umujyanama wa Zelensky, yasubiyemo ko Ukraine idafite umugambi wo kwemekaho ubutaka bw'Uburusiya, ahubwo ishaka gutuma bwemera kwinjira mu biganiro na Ukraine. Moscow yise ibigitero ku butaka bwayo ko ari ubushotoranyi bukomeye, kandi ivuga ko izihimura mu buryo bukwiriye kandi bukomeye cyane. Mu gihe Ukraine ikomeza uburengerazuba bw'Uburusiya, ingabo z'Uburusiya nazo zigira imbere muri burasirazuba bwa Ukraine, kandi zivuga ko zafashe utundi turere muri ibi byumweru bibiri byavuba hangaha. Nubwo byose biba ariko ingabo za Ukraine ziratera Uburusiya zinjira mu Burusiya, n'Uburusiya butera Ukraine bwinjira muri Ukraine. Kandi nabwo yuko Uburusiya bwamaze gutangaza ko buzihimura bukomeye, ari nacyo buri wese afite ubwoba, cyane cyane abari hafi na politiki, kubera ko Uburusiya butunze ibisasu bya kirimbuzi, kandi ibisasu bikomeye ku buryo ushaka kuzasanga rimwe bwivumbuye bukarasa ibyo bisasu, ko byateza ingaruka nyinshi cyane ndetse intambara itazarangira ku isi. Mu gihe Uburusiya ariko bwatunguwe nuko ingabo za Ukraine zinjiye ku butaka bwabwo mu karere ka Kursk, aho Ukraine yateguye igitero mu ibanga rikomeye, kikaba kandi gitunguranye. Abaturage ibihumbi b'Uburusiya bavanywe muri aho karere barahungishwa. N'ubwa mbere ingabo z'amahanga zazinjiye mu Burusiya kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira. N'ubwa mbere ibi bintu byari bibaye ku buryo byatunguye benshi cyane. Ubundi Perezida Lukashenko, uyu ni perezida wa Belarus, akunda cyane Vladimir Putin, n'inshuti ye bikomeye, ku buryo nawe ijisho rye ryabirebye rikavuga riti nyamara iki gitero bishobora kuba ari igitero gikomeye ku Burusiya, ariko nanone cyateza ibibazo bikomeye, kubera yuko igitero gishobora gutuma Uburusiya bukoresha intwaro kirimbuzi kubera ubushotoranyi bukomeye, ndetse no gaba igitero ku Burusiya bishobora kurangira bakoze amabara, bigakurura byinshi mu bibazo rero byatuma ibihugu byombi ndetse no ku isi muri rusange hagira ibibazo bikomeye. Mu kiganiro Lukashenko yagiranye na Russia One, yavuze ko igitero cy'ingabo za Ukraine ziherutse kugaba ku butaka bw'Uburusiya mu gace ka Kursk ari ikibazo gikomeye ku mutekano w'isi. Yavuze ko kandi iyi myitwarire ya Ukraine nta kindi yari igamije atari ugukora mu jisho Uburusiya kugira ngo buhubuke bukoresha imbaraga z'umurengera, harimo no gukoresha intwaro kirimbuzi. Yaragize ati ibyo bibaye kandi nta nshuti Uburusiya bwabo busigaranye, nta gihugu cyakongera kubugirira impuhwe. Mu gihe Ukraine yavuze ko yagabye igitero muri Kursk kugira ngo ihatire Uburusiya kujya mu nzira z'ibiganiro, Lukashenko rero siko abibona, kuko avuga ko atari ibyo kwigira kugira ngo igihugu gikomeye nk'Uburusiya kugira kuriya, ahubwo no kugira ngo abo bagire ngo bagishuke ubundi kikoresha intwaro kirimbuzi. Lukashenko rero yavuze ko byanze bikunze ingabo z'Uburusiya zishobora kuzakoresha intwaro kirimbuzi bitewe na Ukraine, kandi ingabo za Ukraine zitazamara kabiri muri Kursk. Ingabo za Ukraine kandi ziherutse gutangaza ko zimaze kwigarurira birometero kare bisaga 1000, ariko byose nabikubwiye nkubwira yuko nanone kuko igihugu cya Ukraine cyavuze yuko ibi byose byabaye bishobora kuzarangira kigiye Moscow, gahunda ari udasubira inyuma. Kandi ko mu maso ya benshi byagiye bigaragara ko igihugu cya Ukraine nubwo cyugaye ibitero mu Burusiya, ariko nyamara gahunda yabo atari gusubira inyuma. Ugiye kureba neza usanga uburyo barwana mu buryo budasubira inyuma, kandi ari uburyo bukomeye cyane. Ariko benshi batangajwe nuko igihugu cy'Uburusiya gisanga ibi ngibi kitari kubivugaho cyane, ndetse kandi usanga n'intambara kiri kwirwana ariko kitavuga cyane. Gicishije dore ko mu gihugu cya Ukraine naho intambara bisa nkaho yasubiyeho, kubera ko ibihugu byombi byose birahanganye, dore ko nta urwana nudakoramo, dore ko benshi bari guhangana mu gihugu cya Ukraine bari guhanganira mu burasirazuba bw'igihugu, ndetse kandi mu burasirazuba bw'igihugu cy'Uburusiya naho bagahanganirayo. Bivuze ko igihugu kimwe kiri mu kindi n'ikindi kiri mu kindi, naho uzi ngo biragenda gute, ariko nyamara bivuga yuko bishobora kuzarangira igihugu cy'Uburusiya gifashe umwanzuro ukomeye wo gukoresha intwaro kirimbuzi, kandi n'ubigikoresha intwaro kirimbuzi bizarangira ibihugu byinshi byangiritse, ubushuti bw'Uburusiya n'ibihugu busenywe burundu, ku buryo nta gihugu kizongera kugira impuhwe Uburusiya, bazavuga ati tukirimbure kubera ko kirimbura isi kandi gikoresha intwaro kirimbuzi. Ibi rero ni umutego wa Ukraine, nuko perezida wa Belarus abibona. Ariko nyamara na benshi mu bavuga bagasengura bya politike bagaragaza ko bishobora kuzarangira ariko bigenze, dore ko ariko bwoba buhari, kandi bibaye ibi byose byakura ingaruka nyinshi zatuma benshi batifuza kuzibona kubera uburyo zaba zihambaye cyane.
ikindi kigaragara nuko nanone Vladimir Putin bishobora kurangira none nawe yitabaje ibindi bihugu kumufasha guhangana na Ukraine, ariko bikarangira n'ubundi igihugu nanone cya Ukraine kitabaje OTAN noneho n'igihugu cya Amerika bikajya mu ntambara byeruye. Urumva ko intambara y'isi ya gatatu yabiri kurota aho ngaho rero ni ibibazo bikomeye ku buryo benshi batariyumvisha ibijya mbere, ku buryo Ukraine yabarakoze amakosa, ariko nabo bahagaruka ko Ukraine yatewe kandi yagomba kwirwanaho, ariko nanone igakora igitero gitunguranye ku butaka bw'Uburusiya. Ukibaza ninde waburi makosa hangaha, ukabireba bikakuyobera, ariko benshi rero bari kwibaza ibi ngibi bishobora kuzarangira babonye igisubizo cya vuba hangaha, bishobora kuzatungura benshi kubera ko ibihugu byinshi muri ntambara byatangiye kwinjiramo gahoro gahoro, harimo igihugu cya Korea ya ruguru gifasha Uburusiya n'Ubushinwa, yewe n'Ubuhinde bivugwa yuko bushaka kubafasha igihugu cy'Uburusiya, ariko nanone ibihugu byose bya OTAN Amerika bigafasha igihugu cya Ukraine. Dore ko Vladimir Putin yavuze yuko ku giti cye nta na rimwe azigera asubira inyuma, kandi ko najya kwihimura azihimura bikomeye Ukraine izabona umuriro itigeze ibona na rimwe. Dore yuko igihugu cy'Uburusiya cyari cyarasenye bikomeye igihugu cya Ukraine, hari byinshi byangiritse muri iki gihugu, ndetse na Ukraine yihimuye isubira inyuma ijya gusenya ibiraro byagaburiraga ingabo ziri ku rugamba z'Uburusiya, aho banyuzaga ibikoresho bya gisirikare, indege, yewe hakanyura imbunda, intwaro zikomeye zose cyamaze gusenywa ku buryo budasubirwaho. N'ibiraro bibiri kandi byose byo muri Kursk byatumaga ingabo z'Uburusiya zihurwa na Ukraine zibona byinshi. Rero iki kiraro cyarasenywe ndetse n'icya kabiri nacyo kirasenywa ku buryo kugeza uyu munsi ibiraro bitari gukora. Abenshi bibaje uko byageze, ariko byose mu Burusiya amakuru yahatandukanye uzayakura hangaha, ndetse kandi documentary nziza ibigezweho byose nandi babikura uretse hano gusa. We gusa ujye umakanya kandi ubane natwe ibiganiro bya buri munsi, kandi bituma ubona amakuru kugiye kandi yizewe anagezweho, ariko nanone ujye ukora share kubera ko benshi bakeneye kumenya no kubona byinshi wamenye bo batamenye, ariko nanone like bituma tureba ko wakunze ibyacu, ndetse kandi tukugezaho comment bituma tubona no kuganiriza kuri byinshi wifuza kandi wowe ukeneye. Andika comment rero, kuza byiza, Imana ikurinde.